Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Benny Mayengani the president loko va kandziyiwa ncila a yi suke kusuka kahle timhaka leti sukelaka ku va hi siku ra 23 kwala ka n'hweti ya N'wendzamhala eka lembe ra 2024 ku ta va ku ri na gigi le ka Nghobe leyi nga kondloteriwa hi xiyimbeleri Mr Post ku nga gigi ya graduation. Se hi voni swiyimbeleri swo tala swi rhambiwile eka gigi leyiwani leswaku swi va kona ku ta nyanyula ntshungu, naswona ha swi tiva leswaku ri Mr Post na Benny Mayengani the president a ti dzahisani kumbexana ti nwisani mati. A swi koteki leswaku ri Mr Post va nga rhamba xiyimbeleri Benny Mayengani the president, mara ku na post leyi nga ku hangalakeni ya vuxisi laha xiyimbeleri Benny Mayengani the president swi komba ingaku na vona va rhambiwile ka gigi liya. Hi swi tiva kahle leswaku swi nge vi ntiyiso leswiwani. Se loko hi kamba Mr Post va hetelele ku va va posta hi timhaka ta gigi, loko va vekela postara leya King Tsonga leyiwani i va tsale leswaku ku xota mani. Ku vi na museketeri loyi a nga tsutsuma a endla postara laha a nga fika a vekela xiyimbeleri Benny Mayengani the president. Mi ta mi karhi mi yi vona postara yaleyo. Se leswiwani swi fike swi kwatisa xiyimbeleri Benny Mayengani the president, laha hi nga fika hi vona xiyimbeleri Benny Mayengani the president va posta va fika va vekela postara liya ya vuxisi i va hi heleketa hi nhlamba yin'wanyana ya matimba ngopfu. Mi ta mi karhi mi swi vona kwalano ka Benny Mayengani the president a yi dyebiwile, a yi kwate ngopfu, yi phyandlise nhlamba hi ndlela ya xiyimo xa le henhla. Se postara leyiwani tanihiloko mi karhi mi swi vona kwalano leswaku a hi postara leyi nga na ntiyiso, postara ya vuxisi ya tikomba ku ri a hi na ntiyiso postara leyiwani. Se Benny Mayengani the president a va ha zangi va veketela, vo vhela va fika va jikijela nhlamba. Se hambileswi Benny Mayengani the president va nga fika va jikijela nhlamba hi postara leyiwani, hi ndlela yin'wanyana va le ku promoteni ka gigi ya xiyimbeleri Mr Post. Loko va postini hi ndlela leyiwani swi fikelelile ka vanhu vo tala. Hi swi tiva kahle leswaku a swi koteki leswaku ri Benny Mayengani the president va nga ya eka gigi leyi nga kondloteriwa hi xiyimbeleri Mr Post, hikuva hambiloko va rhambiwe hi van'wanyana vakondloteri va tigigi, xiyimbeleri Benny Mayengani the president va kombisa leswaku ri vona va nge nyanyuli ntshungu laha nga na xiyimbeleri Mr Post. Se loko gigi leyiwani yi tlhela yi va yi kondloteriwe hi xiyimbeleri Mr Post, swi le rivaleni leswaku ri Benny Mayengani the president va ta pfuka va nga pfumelangi swilo swa muxaka walowo. Hambiswiritano Benny Mayengani the president se va kombisa leswaku ri hi tlhelo ra tigigi va fike ka ximatsatsa xa vu-37. Loko hi languta laha tigigi ta vona se ti fika 37, leswi hi swi belaka mavoko swinene. Leswi hala ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Ka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana na xana. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.